Dostlar, Soqquluk мал базары. Ассаламу алейкум. Hurmatlı tuğanlar, mına қараңыздар, сіздерге бұл чыгарышта жемдер тартып көргөзөм. Бүгүн 1 февраль 2026 жыл Чүй облусу Соqqулук району Соqqулук мал базарындабыз. О, будай канча экен? Байка, будай канча? 25. Сейчас у нас просто уже. Так, bu aralaş kança? 25. Bu da 25. Aralaş жүгөрү, arpa, buğday aralaş. 25'ten eкен. O жүгөрү kança eкен Байка? 25. Uruqa ol, jemgölü. Jemde. 25. 25 son. Sizde kança aksakal? Buna 25. Bu da 25. Buna 25 son. Bizde жүгөрү, arpa, buğday. Bu arpa kança eкен Байка? 26. Buğdayça? Arpa, жүгөрүчү? Nakaşı de. Ulpa kança? 22 deydi. 22. Arpa kança Байка? 26. Mes ne eкен? Buğdayça? 25. Жүгөрүчү? 25. 25, 26, 25 deydi. Ушундай бағалар екен. Көрдіңіздер бе? Эми чөп жакка барабыз, чөп базарды. Саман, беде канча болот деген. Көрөйүчү. Аякта кармушкалар турган, акур. Ол жерде 10 номерге чаласыздар, көрдүңүздөр бе? Ондай кармушкалар бар, койдук. 8000 дедим аны. Калган маалыматты толук аласыздар. Так, ол жерде Rocksweet турат го, Rocksweet. Ассаламу алейкум бага. Кандайсыздар? Так, бұл Rocksweet'ти арашанчылардын баягысынан көрүп калчу элем, короосунан. Ошо арашанга өрлөө кандай бул? Маалымат бериңизчи. Арашан койлорго, букаларга, уйларга, жылкыларга, эт багытында, сүт багытында же оюн өстүрүп семиртиш керек болсо ушул берилет. Мынаке. Витамин жемге кошулуп бересиң. Витамин жемге кошулуп. Мисалы, основной азыр бизде койлорго бериши мүмкүн да. Бир койго 2 тиш или 4 тиш койлорго канча өлөт бир күндө? Обычный койлорго сут үчүн норма бир башка 30 грамм, если арашан болсо 50 грамм. Мына 50 грамм дейт. Так, бул туздар канча могу? Туз бул штучный алса 400 сом, если коробка алса скидкасы менен болот. Ичинде 4төө болот. Ичинде 400 болот. Так, бул Rocksweet канча бул? Бул 3000 сом. 3000 сом. Канча килограмм чыгат? 25 килограмм. Бир мешок бул 25 килограмм чыгат, а? 25 килограмм. Бирок оор экен да бул, а? Мынаке. Бул производство каяктыкы? Россия, Дагестан. Россия, Дагестан дейт. Бул эмне бул? Бул спортивный аттарга корм, комби корм, жылкыларга. Комби корм, спортивный Тайларга берсе болот. Жакшы. Ана могул улакка чабылган аттарга, улакка чабылган. Могул тайларга берилет. Тайларга. Жакшы. Азыр бул жерде эң эле бул биздин көрүүчүлөргө могу Rocksweet менен эле бул туз экен, интересничи. Любой арашан. Ону доставка кыла аласыздарбы? Если количество менен болсо, любой жака доставка кылып берет. Доставка бар экен достор. Минимально кандай алыш керек количество? Если доставка болсо 10 мешоктон өйдө да. 10 мешоктон өйдө. Бир мешок 25 килограмм. 25 килограмм. Ошондо 250 килограммдан жогору алса, Еще бул 10 мешок алганда дагы бир аз скидка болот да. кеми болот да баасы. Мына. Жакшы, номерди калтырып кетиңиз анда. 0551 655 692. 655 692. Дагы бир суроо берейинби? Бул химиялык багысы барбы, жокпу? ГМО жок. Только Натурал. натурал. Натуральный. Көрдүңүздөр? Калган маалыматты азыркы номерге чалып толук маалымат алсаңыздар болот. Биз дальше кеттик анда. Содаңыз берсин. Так, буякта дробилкалар да бар экен, мында көргөзүп кетейик. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысыздарбы? Так, бул реклама боюнча бул номерге чаласыздар. Реклама дейм, дробилка боюнча. Бул жерде могул канчадан булар эң простой? 13 миң. Булчу? 22. Эң күчтүү кайсы буларбы? Канча бул? 24 миң. Мына. Баалары ошондой. Функцияларını полностью сурап аласыздар. Азыркы номерге чалып содаңыз берсин. 3 в 1 дейт.
Так, мына saman qancha aka saman? Бұл arpa buğday. Arpa saman 200 so'mdan ekan mana. Bedechi aka. Birinchi kos, ikkinchi kos aralash 300 dan. Ha, бұл да bede ғой дейmi? Бұл да беде. Бұл да ушундай ба. Арзаныраак болмос. Ушундайлар. Ушундай эле дейт. Так, бұл saman qancha ekan? 06 501 saman. Esi жоқ. O жап-жашыл saman тұрады. Қаншадан кетті екен? Сұрайыншы. Yok, қаншадан болды бака? 430 satıldı. Қанша түк алдыңыз? Söz tartmayın. Ya. 30 baş, 30 tük, 30 baş деп көріп қалыппын ғой. 430'dan satıldı. Alın o zaten. O çöplü ne ekan? Ya baka qancha ekan sizde? 500? Çoğ ekan da o'shoning ichida. Çoğ tük ekan. Mana. Aran ko'taradi bir kishi. Bu 500 so'mdan ekan. O çöpler qanchadan ekan? 400. Ha. 400 so'mdan. Так, silos qanchadan ekan? Kimniki? 7 so'mdan ekan. 7 so'm. Kilogrammi? Mana. 7 deb nomerni yozib qo'yamiz da. Bu bunday turib boya bo'lib qolmaymi? Aynibmaymi? Көпкө турса айнытпайсың. Ko'pga tursa ayniydi, ha? Ha, tangilgan emas. Tangilgan da var be. Mana aka. 7 so'm ekan, buni dastavka qila olasizmi? Dastavka кылабызбы? Qancha kilogramdan жоғары olsa? Каяка чейин. Ошону азыр элдер айтат да, ошо каяка чейин болот сиздики. Мисалы 1 тонна минимально мынчадан болсо доставкасы уюштурабыз деп. Айтыңыз, телефон номер калтырып кетиңиз. Буякта канча бар туганым? 2 tonna 300 бар экен бул машина. Жеген уйда, жебеген уйда арманда дегендей. Мына. Байке сөзгө чечен экен. О, жүгөрү көрдүңүздөр, жүгөрүлөрүмө. Тауле көрүлөт. Жит. Жити мощный экен. Телефон номер айтыңыз байке. 559 559 77 78 76. 78-76. Достар çalasızlar. Ha, жүгөрү канча? 25. Жүгөрү 25. Так, bu yakta dağ var eкен silos. Bularda da 7 so'mdu qancha ekan? Bayka qancha ekan silos? 7. Buna aka 7. Nomerge çalasızlar. Доставка içinde. Dastavkası içinde ekan. Qancha kilometrga чейин барасыз? Ушул тегерек, Сокулук шаардын баш жагы. Ушул тегерек. Сокулук району, Москва району. Район, Сокулук району. Мына. Сокулук, Москва райондорго бекер дейт. Кайсы канал? Базар аламы. Базар аламы. Ya bunu kança minimal alış gerek? 1 tonna, 2 tonna. Neydi? 1 tonna 600 var da. Bu maşinada 1 tonna 600 var. Buna çalı öğretsin. Bu çok mu? Бул бөлөк, бул деле ошондойсуң, бул да 2,5 тонна бар. Bu da 2,5 tonna. Bu böyle ekan biroq. Senası 1 ile 7 so'm. Bazarda 7 so'mdan ekan, rasmay. Bu tangılgan emas. Tangılganlar qanchadan ekan? Ya bu maşina satıldı. Çöp. Bilbeyim. Qanchadan ekan bular? Tabii çok ekan da. Yemi geldi. Buna ki bazarda çöp toltura. Gördünüzler mi? Buna bu jağı onday olgan. Ya çoğ pres qancha var ki? 400. 400 buna. Gördünüzler mi? 400 so'm toltura. 360'da. Birinci kos. Bu 360 mı? Birinci kos. Birinci kos 360. Silos. Ne deydi? Eku değil mi? Qancha ekan buni? 7 so'mdan. 7 so'mdan ekan silos. Mana. Tak, ушундай бағалар достар, көрдіңіздер бе? Видеоны аяқтаймыз.